Kua patua ngā kuri e rua I rarahu atura I tētahi kōtiro e 5 ngā tau I tāne atua. Te kau haora te kōtirora e pokaina ana e ngā tākuta, hei whakatika I ngā wāhi o tōna tinana I kō whaki hiara e aua kurira. Kei roto tonu ia I te hōhi pera e takoto tau mahana. Ki muri I tēnei tai e pa inanahi, I ngau kinohia te kanohi o tētahi tamaiti wahine, e 5 tau noa te pakeke, e te tokorua kuri e mōhio tiana, he Pitbull Mastiff, I te haere tangātu o taua kōtiro ki taua kāinga. Just a little girl, chewed up face. Yeah. That was about it. They just rushed them out and I just tried to put this dog away. E aia nō ki tā Nelson Rineti, I rono tuatahi ai I te reo o taua wahine e parare ana, I oma mai tana kāinga ki waho nei, ara e nau hiana tana tamaiti I ngā kurira. Nah, the little girl, she was pretty calm. Must have been just shocked with what just happened sort of thing, E ai ki tā te kaunihera, aha kua kāre aua kuri I re hitatia. Engari e kore e taia te whakahe I te wāhi noho o aua kuri. It's a very sad set of circumstances because the dogs were generally well controlled on the property, and as I understand it, the owner is not a reaction that the owner expected. She had the dogs well housed and well fenced off. Pretty bad and angry. Yeah, that was me. Would have been upset. E ai ki tā te kaunihera, nō te ata tonu nei I whakamate ai aua kuri. The legislation recognises that some breeds are more dangerous than others, but I think it serves as a timely reminder to everybody that no matter when, you have to be careful. I tēnei wā e kore mōhiotia, me nā ka hāmenehia te wahine, nāna nei aua kuri. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.